Ingabo z'u Rwanda, igisirikare gikomeye, igisirikare kivugisha amahanga gatitira. Iyo ugitabaje kiragutabara, igihe cyose kikagutabara kigaserukana ishema n'ishe, kigaserukana intsinzi. Ubundi abaturage b'icyo gihugu bagasigara birahira ingabo z'u Rwanda. Mwarabibonye muri Cabo Delgado ibyahabereye, abaturage basigaye birahira ingabo z'u Rwanda. Benshi bibaza ubuhanga n'ubushobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda ubwo cyagaruraga ibisasu byaraswaga ku butaka bw'u Rwanda biturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Singiye kuvuga ku mateka y'ingabo z'u Rwanda, ahubwo ngiye kuvuga ku mateka y'umugabo wazo, umukuru wazo, Lieutenant General Mubaraka Muganga. Ni muruki yabaye hehe, yatuye he, kuki bamugize Lieutenant General Mubaraka Muganga akaba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda? Ibyo byose ni hano mu kiganiro. Wowe urasaba kudakora urushinge rwawe ugakomeza ugakanda subscribe, ibiganiro byose ukagibonera ku gihe. My name is Murde, nguhaye ikaze. Ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha. Ariko N'umugabo uvuga ijwi ridakanganye, ibikorwa bye nibyo bikanganye. Bumwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda bafite ibigwi byihariye, bavuga ari kijyana mu gisirikare cy'u Rwanda kandi akaba afite ibikorwa bikanganye. Yavutse mu mwaka w'1967, avukira mu buhungiro muri Uganda, aho ababyeyi bari barahungiye mu buhungiro bahunze itotezwa ryari mu Rwanda muri icyo gihe, dore ko ahari naho yinjiriye mu gisirikare agamije gufatanya n'abandi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Ubwo yari afite imyaka 22 gusa, Lieutenant General Mubaraka Muganga yagiye mu masomo ya gisirikare cya Jinja muri Uganda aho mu mwaka w'1988 kugeza mu 1989 ari mu ngabo za Jinja. Ubwo yari asoje amasomo ya gisirikare yahise ajya gufatanya n'abandi mu rugamba abarwanyi ba RP Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Uyu mugabo kandi ari mu barwanyi intambara itoroshye yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo RPF Inkotanyi yaje kubohora u Rwanda igaburana n'ibizazane, igasanga mu Rwanda harimo haraba jenoside yakorewe abatutsi, ikaba ifite urugamba rwo guhagarika iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu Lieutenant General Mubaraka Muganga ari mu basirikare bari bagize ingabo zaharaniye ukwishyura ukwizana kw'abanyarwanda bagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Lieutenant Hagiseri mu Muganga, ise ubyara Mubaraka Muganga, nawe yari mu ngabo z'u Rwanda, dore ko banajyanye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Hari ifoto yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hatandukanye y'urugamba rwo kubohora igihugu. Yamenyekanye cyane Muze Hagiserimu yatereye isaruti umuhungu we General Mubaraka Muganga, wari ufite ipeti rya generali muri icyo gihe, wari ufite ipeti rya majoro muri icyo gihe. Ubundi mu busanzwe isaruti ni insuhuzanyo ikoreshwa n'abasirikare igaragaza ubwubahane hagati y'abasirikare, aho umusirikare muto aba ari gomba umusirikare mukuru mu cyubahiro umusirikare mukuru agombwa. Uyu iserero yaritereye umuhungu we, niyo makuru yasakaye kandi niyo makuru uyu mugabo Lieutenant General Mubaraka Muganga ashobora ko ariyo mateka yihariye afitiye mu gisirikare cy'u Rwanda, dore ko ise rwose ari kumuterera isari mu ifoto bigaragara neza, ari kumuterera isare nk'abandi basirikare bose kandi ari se umubyara, bigaragaza ko igisirikare cy'u Rwanda kiba gifite ikinyabupfura ndetse n'ubwubahane. Igisirikare kandi cy'ikinyamwuga kigendera ku mategeko n'amabwiriza. Muganga kandi yitabiriye amasomo menshi mpuzamahanga ya gisirikare, harimo ayo yakoreye muri Zambia mu mwaka wa 2005, yayakomereje kandi muri Kenya 2006, aho yagiye akora amahugurwa atandukanye mu gisirikare atandukanye ya Kenya. Akiyarangiza muri Kenya 2006, yakomereje hakurya y'amazi magari mu Bushinwa 2007, ajya gukora ubumenyi bwa gisirikare. Aya masomo kandi uyu mugabo yasoje yaje yongera kumenya ubushobozi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza afite mu bijyanye n'imiyoborere, usukuza amazi amapeti arisukiranya, dore ko ye amapeti yaje yiyongera ko yarasanzwe afite ndetse n'ubushobozi yarasangwe afite nubwo yagiye kuzana hanze y'imipaka y'u Rwanda. Uyu mugabo maze agenda agira amapeti menshi cyane atandukanye n'ayabandi basirikare.
Ipeti rya Lieutenant General yaryambitswe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ku itariki ya 4 Kanama 2021. Icyo gihe kandi yanamuhaye inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Ingabo zirwanira ku butaka aba umukuru wazo, dore ko yewe yari n'umuhanga mu kurwana ku butaka, ko yarwanye intambara yo kubohora u Rwanda. Yaramuzi neza amushinga zino nshingano. Nyuma y'imyaka 2 kandi ahabwa izindi nshingano zikomeye, arizo turi kuvuga aya magingo aya ngaya, zo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye General Jean Bosco Kazura. Uyu Kazura we yamazeho imyaka 3 n'igice kuva mu kwezi kwa 11 mu 2019 akora izi nshingano zitoroshye habe na gato. Ibi kandi byahise bimugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuwa 7 kuva mu mwaka w'1994 ubwo u Rwanda rwabohorwaga. Izi nshingano yahawe zanyuzemo abandi basirikare bagera kuri 7. Uyu General Retired Jean Bosco Kazura yarasimbuye General Patrick Nyamvumba wagiye muri izi nshingano mu kwezi kwa 6 2013. General Nyamvumba nawe yari yaragiye kuri uyu mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Muri uwo mwanya yarasimbuye Retired General Charles Kayonga mu mwaka wa 2010. Uyu Retired General Charles Kayonga yayoboye kuva mu 2010 kugeza mu 2013 kuri mwanya w'uburetwa na General mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uyu nawe kandi yasimbuye General James Kabarebe wari umaze imyaka 7 ndetse n'amezi kuri uyu mwanya, dore ko yafashe uyu mwanya mu kwezi kwa 10 mu 2002 abo kwezi kwa 4 mu 2010 kuri uyu mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Mbere ya General Kabarebe kandi uyu mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ni Faustin Kayumba Nyamwasa. Yarasimbuye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda witwaga Faustin Kayumba Nyamwasa wayoboye kuva mu 1994 kugeza mu 2002. Uyu mugabo kandi ikindi wamenyaho yambuwe impeta zose za gisirikare kubera ibyaha yashinjwaga agishingwa kugeza n'ubu ngubu. Aba bose kandi bari barabanjirijwe na Retired Major General Samuel Kanyamwera wamenyekanye nka Sam Kaka, wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, wabaye umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda kuva mu 1994 kuva u Rwanda rwabona ubwigenge kugeza mu 1998. Ni nawe wagiye kuri umwanya bwa mbere u Rwanda rumaze kwibohora. Uyu mugabo kandi niwe mugabo wa mbere wayoboye igisirikare cy'u Rwanda nk'umugaba mukuru w'ingabo kuva u Rwanda rwabohorwa rwabona ubwigenge. Intambara nyinshi yarwanye uyu mugabo byatumye yegukana imidari myinshi y'ishimwe. Ari mu basirikare bagize igisirikare cy'u Rwanda bafite imidari myinshi kandi ikomeye yahawe n'abantu bakomeye. Twavuga nk'umudari wo guhagarika genocide, Campaign Against Genocide Medal, umudari w'ibigwi byo hanze, umugabo uzwi cyane hanze, Foreign Campaign Medal. Uyu mudari nawe yarawegukanye, n'umudari ufitwe n'abacyano mu gihugu cy'u Rwanda uhabwa na Perezida wa Repubulika, Presidential Inauguration Medal. Uyu nguyu yawuhawe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uyu mugabo kandi akomeje kubaka ibigwi bidasanzwe mu mateka y'igisirikare cy'u Rwanda, dore ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo irashinja igisirikare cy'u Rwanda gufasha M23. Ariko uyu mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akomeje kubabwira yuko u Rwanda rutajya muri ayo manjwe habe na gatoya. Ubonye umuntu afite ingengabitekerezo icyo wakora gusa ni ukumusengera kuko aba yarapfuye kera ahagaze. Asigaje umuntu wagusa wo kuvuga nk'ibyo kuko nta kindi. Kandi anavuga ko adateye ubwoba n'abamutera ubwoba, ahubwo ashyize imbere gukunda igihugu ndetse no gukunda umurimo, kari ibintu batangiye kuva kera bakora. Uyu mugabo kandi ikindi wamenyaho yayoboye ikipe y'amaguru, umupira w'amaguru mu Rwanda ikomeye, ikipe y'ingabo z'u Rwanda. Uyu mugabo kandi yahesheje ibikombe bitandukanye mu busanzwe, dore ko anakunda umukino wa football. Avuga ko kandi iyo atambaye aka kanifomo keza kamubera, agashati keza cyane, agakositimu kameze neza, aba yambaye jezi ya APR arimo arakina umupira. Reka ngushimire wewe twabanye mu biganiro byacu. Reka mubwire ngo nkurarike kuzukurikira ibindi biganiro byacu. Nugenda ndashyize muri comment hasi utwandikire ese urashaka ko tuzavuga kuki, urashaka yahe makuru. We twandikire ibindi gusa ubiduharire. My name is Murde, ndabashimiye.